I pozdrav svima, danas ću vam pokazati kako da imate jedno ime. Pa da ne dužimo, da počnemo. Znači, idite na Google ili idite na podešanje YouTube-a, ovdje kliknete na ikonicu i podešanje YouTube-a. Ovdje ga kliknete direktno, ide tamo na Google i menjam ime, ali ja vam neću tako pokazati, nego ovako kaži. Znači, idete vamo gore i kliknete na vaše ime kanala. Znači, onda idete promeni ime i onda ovdje upišete neko ime ovako i stavite tačku, obavezno tačku u ovom drugom kvadratiću i onda idete sačuvaj. Znači, i onda idite ipak nastavi i onda on vam sačuva i onda vam sačuva ime. Znači, što sam mnogo ja menjao, ne može ovdje, ali vama će moći i inak smara i dobro. I nadam se da sam pomogao, ako jesam, like, share i obavezno subscribe, pošto mi mnogo znači i vidimo se. Ćao!